Vi to platite, a taj beton završi na sljedećem gradilištu i tamo neko to ponovo plati i na taj način se krade. Lakše je ukrast kad se gradi klasično. I vi ko klijenti morate to kontrolirati, morate se sa time boriti. I mi ko projektanti smo nerijetko nadzorni inženjeri i znamo da se to dešava. Plaćeni smo od strane vas da to kontroliramo i to sprečavamo kad god možemo, ali ima inženjera, ima svakakvi ljudi. Imajte to na umu kad vam neko veli da došle su 3 miješalice, da zbrojite jesu to stvarno 3 miješalice ili nisu. Kad vam neko pokaže neke armaturne šipke, da to stvarno pogledate. To vam mora raditi nadzorni inženjer, ali svi mi smo ljudi i svi mi jedni druge moramo kontrolirati. Morate biti prisutni na tom gradilištu, morate biti tamo. Ako radite u betonu, ako radite u bilo kakvim tim materijalima koji se tak dobavljaju na gradilište, vaše gradilište je izloženo za krađu. Tamo ako je neki kontejner, on poleti. Ako je tamo neka opeka, ona poleti. Ako su tamo neki elementi vani po terenu, neke armature, neke mreže, dovoljno je 5 minuta i 2 pametna to natovare na kamiončić i stisnu gas. Krađe se dešavaju. Ima izvođača koji su časni, nikad im se ne dogodi nikakva krađa, ako paze, to je rijeđe, ali ima izvođača koji dođu i vele, sve ću ti ja to napraviti, ništa ti ne brini, i onda vam ukradu pola armature i ugrade u drugu kuću. Ili dogovore se sa nadzornim inženjerom da on potpiše da je više betona ugrađeno nego kad je ugrađeno,